Abasani ba Felix Tambia Mori. Etoli na ndamwa mukole gaigando nsi asuri. Na bantu aba. Na moi gora malita ngor kusheli. Kadot kadimpo. Kamwana chidimpo. Kokora ne radio ya Kisii FM. A teacher na ndebo igona kora news reporting na bangano CP outdoor. Tigangire libageli kali abana kubaira ne lingambe yamana asibon CP ya umwachira senge chuo cha kureresi. Rishabikire tori nene. Sweet mom na sweet daddy yakoro chinsemoni chanya kwe na bakwero ko igo sina lili takulira so shabiki bwae. Tigangire libageli kali abana na boigo ndangiri media and yons era around. Media and yons era around. Moralio ndebo yons era around tafadhali. Ni nchu asinge nchu chinsa na ndeta kwenda ne chinsa. You just say a word. To manya korana ki. Na boigo na atana barali ba mento kuru Kisii FM. Oyo mobwe kota achikukwana. Asinge ncha tindete. Thank you very much. Kadota seri bageriga. Bari mondi gerete korega. Asamari tankuru kwa mosinto bigo pius. Nto akora na ba kadoti gaiga igonga sweet mama gaiga ne fani ya ne mokongu. Nakibone gankora na Ndizi TV. Ni bate koligi ya Koro Radio Citizen kaka J mambo mseto. Oitai kwenye ukwana seme kutano. Asante sana. Bote apole sana se family na bari mwensi mwacha korwa pora senkeiga tobe kama sawa. Asante sana. Abakwani mwensi mbia mole. Ainje nkora yango iganye tubwate damwam. Awate. Samali tankuru ko Brian McKnight ngokoro murubili ko kulitereka. Mbare bawote Kisii FM ga. Otegera muri Kisii FM. Ekene. Pole sana sweet mom nelishabikireito. Na boy gongoru pole se kenyoreke ga umwana olia nelishabikiria neli alengese gepindi kyane kya wotuko. Matuka mange ngokwa na tuarenge. Anche na bata tenga kago chagaiga ngakiara atwara bageni ninche nchiko bakwani. Lakini rende pole sana singe nchibona ta igete kuikabuna atagerete. Wana toikire gaiga komo apol na boy gese family. Pole sana. Tigamba letero mulevi oyo iga. Manya ko bareta abageni bande. Tafadhali mulevi simama juu. Oka. Uwi, wa. Omochio chaire no rogo to bioka. Gaki. Abonare korera lakini tiganda meneri asenginjo nyasare moy. Sweet mom pora sobo kongu moga kominto pora sobo kongu. Ekero mwana Felista sirete Sweet mom tuarenge nere studio. No tuarenge rituguri ya Jumamosi asumurubiri one ogoro kumurubiri bwabagisange. Esi migegocha egwakwa nario agosa inautinga umwana oyo usirire nando gonte bingumuga kama miuru ngate na akiresi miguru Iraki umwana no usirire ngasinyuna kinkori mia makonda radio mchake korera buno mukungu nkarera gojindo muzacha iga bantu mwakira iga nabatebiri mbuya mona sugocha twitima mu minto umwana nerurengete myo lakini nyasa umurangi abantu baitu nongo korana Kisii FM 94.1 yenkayo mugusi no toko bana kadoti uyu no murario ndenara abadanya gukwana no neritukerimo uyu no murario Kisii FM uyu ga akorokwa nemurodi mungare no ago korense moye TV nchetinchi manyiti bako na komoreka na buba moregete bono insingi maniruji ama sabi kiaito gentu mwakorire ne gentekia masabi kitiganya saba siseni asemogo tara obo muburi mubwate na Felista ere buya sana mukandu no rigererigo abana musiki ba minto mwezi mwakorire gasingia ege suguti no kirega narra no mugambi nyauso narenga nabagambi bande bono mungu bwatu nende mura ntetigamba tebiga timbwa tikende ndatebe beno hodo mwando macho ninkoroje bune byatiko bono nongo korabuna nabatebya Kisii FM umugaka askofu mkuu
Senior Dr. Professor Mamioro kegure gya kerebi baba kerebi ma nae werongori no mo direct to Bernard Otema litanga nimbato mengora MC Masai head of radio bangerongori ndetega bakora mamoto taria yane naende muntu tamburi bamanya gukora mamoto bangerongori babeke simyane furisa yaira ono timanye tina kingo kora ngaka nechibesi lakini na ate video mongi na mojeje na ntomere gento egerengera ligocha abateri ba minto igashimogo kora ningiya injiri gendere gotegerera Kiss FM 94.1 enkayo muguzi baba kerebi na basabira maya. Thank you very difficult. Asante sana. Kumba balebi na barumuna abamana bagocha baba. Bono tigana ndengiriri bagiri galia bene gutome ngore nene sana kurwa se head of radio itona atete Mr Director Otema ate banga pole sana head of radio MC Masai ba kubugaterana na mekenye mbate ba pole na boy go head of news purity na barali bonsi pibe nkayumo gusitu asebirwanchira ne pole ito